Hello, chỉ bay vét ule. Kan channel fir tu te voin chu thara resort ka huai do cheu ni ka kalpui do cheu ni helai buna hian Tata Motors in motor pani Signa SK 612 tlangsar na program an mang do na chumi tlangsar in khoma chuan telve turimi ron choma ke hi hetiang lir thei engemaw newa hianin pathian khoina zara som ka hlo ve a ka kal miron som vele zuk zuk thina kalo lom ve boxia motor ti vel lir thelam lom de mai hi gania chumi piala ma chuan thiam chu kan nei lawa a technical han soi chiam tur lam thil kan nei lawa a khal le ti vel he ka lom ve a no pan lai tangin ti moyang kan chanela voin hi tlangsar in khom program vel karon tilan piala ma a motor ate kanon tilang ve zoi tura ka ngaya kal ve wang ani in lo thir don ya voina hian Tata SK 612 nal zet mean pholanga tin soitong khan al motor dang te po launch turan ne ya hei traklian pui te chung te po chu karon tilang turanga yang in lo thir zel don ya program po kim chang de karon tilan ka lo tum don ya o hei kapula hian Tata Motors lama kan ho tu te pu de vita motor lian chan ngo oma tuna hian in an launch tur hi a khoi hinge ka khelo ke chuan helai trak lian pui hinge solai so a ka khe chelo zona te ka so dor ani khoi hinge an tlang sap tur chu a that dan te po mi han thil fia tur ka gai ti han ka zon hal ro se hei alien hi signa na ni 23 kan ti chu ni ta hei amma khanin BS6 sa hianin 10.5 cubic meter ni thin khani ta tuna hian 11 cubic meter le 12 cubic meter om ta ni hei BS6B ka phase 2 a thar kan launch thar tur chu ni ta chon he ta hianin I SK tipper eng lueng hi 610 ni thin khani ta 610 ni thin ania tuna hian 612 ni in upgrade in kim khanon upgrade to in kol nuam boxi chak boxi tur khanaron I upgrade ta chu voina kan launch tur pahni te chun ni ta mi tipper lian pahni bi ka hi ani aman hi min thil thayam hi aman hi som pariat 18 lakhs vel boroni hei hi alien signa 1923 hi 36 lakhs vel thum ruk vel an don ta chuan hei hi a price tam hin thil thayam ani hi UTP ani hei hi an how to V50 intra V50 kan tia tun ma chuan in V20 te V30 te a chuak thina BS4 6 sa te khan tuna BS6 phase 1 apuan a chuak to V50 hi ti chuan in V50 BS6 phase 2 phase 1 a ha chuan urea hmang loin on siam atun hian V50 hi urea hmangin phase 2 on siam ve thar thung to ta ti chuan a pial hi aman hi intra V50 hi tuna hianin nuai kwale singa borvel ania borvel chila soi mela eka tangan man tlang pui sumdo hoin dor bung ro te mi dor bung ro phurnan te le I achan pei chuan in tui phurnan te pon mang mai amung hi liana zau te na ni mo ani chuan in apia sa chu in soi fia toi ka ria war so mana ka ron kal tum khan hei hi apodi hi fit kwalin chiria ta sei ni ta mo ti chuan in a hlai zong hi fit nga lein che thuma hlai ni ve thung ta pickup range ha chuan in body saber nin ta ngai ki ma che Mizoram anga chuan mo bom lian pui han kurman chonin ama hi a to ka ni hi kong te aleng tho sia customer feedback atanga kan shiat dan chuan in quintal som thum borvel phur thei tur anga kan ngai ni a zo takin quintal som thum chu phur zo an tiamo a khop mai intra ya da po hi hei 2.0 hei zu ma po kan to thawa ma se soi zau le dawila BS6 phase 1 a khanin a bumper hlayang khan ron suak ta tuna chun so flat vek to ta bumper so tin wheel base customer se sel na khani thin ta wheel base anon upgrade boka anon sei to bok ta wheel base mo
อันชัดต่อครบไม่เยอะดาพอ อาทิเสียที่ขันที่ตัวเต็มมาโมยดมชวนให้ฮิเราเอ็นฟังเวลาอันมอเตอร์สิมชิบะฮิปุยคุบลมครบไหมปุ๊บปีเกะกับบุลาดิงะอันนี้ฮิที่เราดูกันไหนเรียดดูไหนกันดิงะอันมอเตอร์ที่เราเลยเวงก็ปนนี่ละ servicing ละมาเห็นฮาร์สันละปอมเวทเฮียทีม servicing กัลปุยหมูมันเราเท่าไม่ฮิอมเวทเฮียนี่สมัยนี้วางชวนอันเรากัลปุยต่อดานเลยเองทีมเง servicing อ่ะเห็นอัชโตกังเอ็มอะไรยังก็เอ็มตีไรค่ะมีหาทิลเตเซ่ servicing อ่ะจวนนี้จันกันลันสักขบลันสัลเฮีย อ๋อ เอ็นที่นั่นตัวน่ะเกี่ยมันนี่มิโซรัมปุ่มหัวปะ servicing ไปกันนี่บางเฮียนี่ อ๋อ ชิมละมาลุงเลยอ่ะตาสมบอกอ่ะมิโซรัมอ่ะปะไอโซละปะตัวน่ะเฮจวนนี้ตาสันติตาจู่ๆตาจะเอาทราย service center service station ตาอมบอกอ่ะลุงเลยอ่ะอมไอโซละปะสิไลมัวละส่วนอมชวนนี้กอลสีปะอมบอกอ่ะ อ๋อ ฉันไอเฮล สิลายมัวที่จะจนสลาย hospital Trinity Hospital เปียไม่มีครับ สลายเปียมลูกมีส่วนตาส่วนนี้ servicing อ่ะเห็นนี่มอเตอร์ที่Tata Motors บิกกันทรัลชอริเตที่ตั้มสิมอ่ะ อ๋อ จู่ๆกันว่าอินชวนน่ะmarketing จุดชัดตานี่ตาเจ้าข้านิน servicing อ่ะข้านินกัน manpower limit วางเฮียนินกันที่ซุงเทลตานี่ไอ้มันนี่กันชัดน่ะเจ้าก็สวยแล้วกันเองมันนี่กันอินเสียมชัดกันไงนะปอมตานี่จงเทลกันไม่กันสวยเท่าวังอ่ะดูทุกสามินกันแข่งซุงเทลตานี่ที่นั่นชิมละมาทีมปัญหาปฐุมกันอมตาทีมปัญหาอันเราชวกตาอันดังอันอารมณ์เฉลี่ยชิมละมาเราเชตาจำพายละมาเราเชตาข้างเวลาที่ซุงคอมพานีอมบอกอะคอมพานีฮีคีย์accountนั้นติดตาตัวน่ะไฮเวย์เซียมคอมพานีตั้มตะกันอมตามอเตอร์ฮีสังเตลอมตานี่ตาตั้มรถบิกซุงเดจูไซต์ตาเราเชียนี่ชวนนินอันนี้ตานินนี่ขัดละหันดินพอปอยตานี่กันที่ซุงไงเพรสเซอร์น่ะสานี่ซุงว่าพอจนกัน local กันคัสเตอร์เตงไงปอยมอนะข้าอันนั้นเท่าเสียจู่ๆกันติดกวาลตาเสด็จทุสามีกันที่นั่นวันนั้นเราเชียไอ้จวนช่วงนี้จวนกันติซุงกันตุ้มมาเซ็งมุนละเดียวเรานี่จวนอินเสียมันเต็งไงตาข้าตาข้านินอันนี้ยามันนี่ทุ่มซุงกันเทียนเราจ้างเท่ามันนี่ข้าจู่คัสเตอร์เตงกันมินเสียเทียมจ้างออกมาเละมินเสียเทียมเราจ้างปตมันนี่เอาอมเท่าว่าอาศัยจู่ล้อนั่นละอันนี้ไม่วางคันนี่ขัดหันดินปนีตานะปอยตานี่บัตรไฟขัดทันทันแล้วว่านี่ขัดการขัดเต้นทันเราที่จวนอปอยทุยเวียวันนี้ก็สมทันผมอ่ะจู่สเปรย์ปัสสัที่ละเอ็นเดนันกันส่วนที่กันส่วนนั้นเปียกที่อินเนี่ยเราว่าอันตีเทนะกันจานี่เนี่ยจู่กันเนี่ยเทนฮ่าเห็นนี่จวนกันสต็อกอ่ะอาจจะซุงอ่ะอินจ่าช่วงเอ็นเดนันพลันสเปรย์ปัสบีที่สต็อกแค่ที่อมตาข้างอารอนทรานสิตช่วงที่เราเรย์เวตานี่มิโซรัมทรานสปอร์เตชันดูทุ่งสามโลวางเฮียนี่ไฟล์ตัดจ่าเวกเทนี่สีแล้วว่าจู่เห็นนี่จวนกันก็ลากันในเทนซุงสเปรย์ปัสโลกาเลยที่จุดตาตาเห็นพันโลตบตานี่ตาจังหลักค่ะส่วนนี้เราส่วนกี่มันนี่กันตัวไทยตาจู่มีจู่ไทยจีน่าส่วนนี้กันจ้ารังอังจีปันvehicle off road กันที่ตา VR speed express จู่กันจ่าตานี่ตานี่มาเช็คคำนี้กันจ่าข้าส่วนนี้เล็บกันนี่บังโลมาเช็คกัสมาร์ไงตัวบางคันนี้ VR นี่กันจ่าฟูตานี่จู่กัสมาร์ตานะกันจันหลักนั่นเองเรานี่ตานี่ทิลประคัดกันสวยเลยดูจู่ตัวน่ะRD2 motor รถชัวร์กับเฮียนินโฟต้าอันติตา firmware over the air จู่ตัวมา ECU flushing ตัวรักจำพายจังหลงไหลจังใส่หาจังไอโซลรนปันง่ายถิ่นค่ะง่ายตัวเราว่าตัวน่ะชวนินก็สมัยข้านินอันมานี่รนกันง่ายรนมานี่อันติเทเวกตัวนี้จู่RD2 รนอมทารันตาจู่มีพอชวนินซุ่มตั้มตักเฮลายา diagnostic tool diagnostic มันรู้ช่วยง่ายบกเละกันเละเงี้ยหัวน้าเวลาฮันดีซิลมันเสียนเจ้าข้างง่ายตัวโดนเรานี่จู่ improvement รนอมทารันนี่บกนี่โอ้ให้ตัวน่ะเฮียนสิกนาจักเลียนปุ้ยไหมโอ้อมเซ็ตไม่อยากจะลองส่งไปชินะไดรเวอร์ชีตาก็ขับไปชินโดนมันนี่ก็เอ้าอัเซลฟรีปะมวยครบไหมอ่ะอมแล้วไหมขับรถรวมโดนให้
long run vel nan hei highway a tu lai kho vela chon power steering fek ha power brake eng kim ani to wang herin motor lian khal po hi a buai thak to lawa a har sapak to lawa maro chu kan thalai klem ala lo pang de ho hianin tiang motor lian hin khala sasia klema leivung pai zote entinan hetiang hoina chaklu tuk meron tlan le thin hi chu kan soi lang du ni simangai hantila mi tam tak tan hla om thina ami to tan te po han hla om thina te rol tak tak lano pang tak tak hian an khal thina ka soyang khan a chak sia engkim ma hi anem vel vek ha thlang engma om to si lowa tun ma anga her kuala than ti chiam khangai to lowa kan tun nu khovela thila chang kang to a khala nu ma a chaka engkim chu wangin driving hemi kan khal dan chungchang poi film khurangai khop mai tilai te hi kalon chhota ka chu nakina arem chong ka khal ve nga ka bun chin ve langa amaro chu hei mun hi rem vak lowa ka ti lo mai the bok hei ka bula hi siam pui thua motor tlang sam na sai do ni kan ti de har harang voin chu motor an sem do di motor an sem do na khimi trak lian pui khi voina hela dong hal mai the ni an khal vel se thawi awang hela hiarin minga athu ani po program anga khop mai ani hian zo champion bai ka khal phei chuan ke ma mon ti thin thla ka lak pe chu na ma mo min se pui ke i program kala zel dan tur hi i zirnat te tu na taki chan college kan chol ri a College chan awangin. program chula ka ul sam ve deu se pui am bel thatel box sia zai thiam box sia ka love me love tu ming I think album dang agati music video dang te kan bai se na em a music video ong zong tak ki chuan soi thei lawa oh ma se la thar hi chu anai oh tu na hian kan basis sang ki ma hi delia in settle to a oh chu tun la hian aron ho me ka oh I aron ho chung hian la record ngei kan tum apa chae la thara piang le to em a piang chau me Oh, je la a piang chho mek je. an piang lo an piang le to nin piang ka chu ni lo deuh a chae ani hi pu ke mingliana ani ya ke minga ve tho ani zai thiam lo zo ani hian in 612 912 kan tiang chiang ho kha ain kol ani ti chuanin kan program tot le welcome speech mine sak turin kan general manager pu rem rot fel pau tu kan so me Vainia Signa le SK 612 kan lans na tura local zong te le kan chief guest zong tak te zo thano to wax mingin si bai ka buk chewa ole hei Vainia kan program hi ahun taka te kan tran thei lova in me se thiam na po kan nge na BS6 phase 2 hiadaron suakani a suta chuanin Tata Motors hianin kong sangin kan motor te hi aron upgrade a aron ti dang lama chung te po chu nakina review te kan la nei don ani a inni kan program man hi lok thak taka mang tur le ka to khlek min tel puya tlai lama te po chohui min kil sak turin kan lo lom chewa ka som bok chewa ni ka lo me zai lampa an kal ve le thunga ani hi chu kan hre o me ke binga lo som dong ila sia la lu ti te mangai ma saber ti te mangin min lo oi to ani ka Som dina trắng mình aria Rin công gió sáng dura Iliam đâu bom Akako kim Em mình Cái thái lặng lẽ chim
tuan sanong ani doni lo me gaming kan lo me ole tuna chuanin kan program tu le kan kalanga launching program kan denga ribbon che cha na le thu soi toy minei sakturin kan traffic SP pu Stephen Lorinoma kan so me Oh, hey, Tata Signa 1923 truck tripper le Tata SK 612 712 hi lom takin atlang zare. Odi ha kan thu le la thu soi Tin thu soi han in buat sai dat po ka thiam phan chuang lo wa maro chu ke ni lampang atanga thil poi moreng mai chu road safety chungchang te le hemi motor vehicle rules rang te le thil I rilwa om kan riat sa tam tak te po omanga khati ang chi te kha I tur lampang deuh thak chuan han in buat sai ya maro chu arei don lova rei tak soi ka dum lova khovela hrim hianin hemi road accident awanga thi na te hi a lo tam khop maya I heta global status report ina zirchian na a soidan phei chuanin kumtin hianin mi hring nuai som pathum vel hi motor accident awangin an thia tinia tin thil thalo de umei chu khovela hianin India ram hi road accident hemi road safety measures a nei cheper pol kan lo ni le ngala mi thi kan lo tam em mai ni road accident awangin chan pakhat ni an soi chu boka hetiang ang vairama te phei hi chuanin loan in hetiang commercial vehicle te loan in an la kha loan interest tam tak ma rul chak khan duwa thanem ngai tak khanin driver ten han thoka kha zana te mu mal lo khanin na omna pia khan kal pop mai thina kha wang khanin hei khalaya lo mut thuk sana wanga chiat lo tok pal te hi case tam tak mai hi oma tin technology pakhata phei kha chuanin helaya kan mit muwa engani kan mit no te hi retina hi aron detect theita kha driver bu chhuat don apianga alat pe theitu ang chi device te pok ha om kha tiang te kha a thaviam ka ria tu nang lai hian hetianga te om tel ve to om te el tum te mo o tha chu kha tiang te kha thil engani ma so na improvement poi mo tak anin ka ria road safety chungchanga chuanin ti chuanin India rama hianin kumsang ni chung khanin kumsang ni som ni chung khanin mi nuai khat le sing thum khami kum khani road accident awangin nunna an chana tin road accident tak pe chu nuai thum le sing rukvel a thlenga mi hring in hliam nuai thum le sing li an tam khop mai khatiang kha in hliam tin a trend zinga thil chin chet lak le de usi chu kum som pal ria ta tanga kum som li le panga in kar ho kha a victim kha 70% an ni hi chu wang chon thalai nunna chan hemi accident awanga nunna chan kha an tam khop maya chu wang chuanin ni tina accident awangin mi zathum somruk thi anga ani pui khop mai hei po hi average lak tak khan kum klon ami kha divided by engani 3650 ang khanin hanti khanin zathum somruk ni tina thi ang kan ni India ram hi kan din huna thalo ni khovelanga chut khanin ti chuanin motora chuang velo kong sirakal pedestrian mi sing hi sang thum zet lir thei che sualin asut ad wanga thi an ombok tiani chu wang chuanin a khal ve tu ni lo khami a khe engani lo film khur tok lo te awanga nun na lo chan ringot bo kum khat chungin sing hi sang thum lai an oma India rama accident zong za a som sari pasari hi driver te film khur tok lo wang a thengania tlan chak wangin 69% hi over speeding wanga thengania zu in le wrong side te a ingani accident awanga thina hi 6.4% le 5.6% ni kha chu lian lu tuk lo chu wang chuanin over speeding le film khur lo na driver film khur lo na kha ingani a percent lian tak me nia chu wang chuan driver ron kal khom te po kha khang ho te kha kan han riat ve hrim kha India ram pum pui scenario kha a thain ka ria tin hemi accident chungchang hi CID crime SCRB kan ti state crime record bureau hian lo chin chia thina Mizoram bik hi
Mizoram alir the accident zong za somsari panga vel driver thiam lo ania Mizoram bi ka chuan kum som pani chungin mi zasari somria tan thia mi sangkhat zanga vel anin hliam boka accident hi zakua somsari le pali alo thleng bokani I sang ni som ni le pakhat chung bi khan Mizorama thina thlen accident voice somli le pariat a oma mi hring somruk le pakua thi in mi za som hi pakhat lai an hliam ti te nia heng accident zinga hian accident voice som ni le panga chu 52% hi tlan chak wang over speeding wang Mizorama po ania accident voice som pakhat hi drunken driving rui chunga motor khalwang le accident voi hi wrong side tlan wanga thleng ani ti kha kan record nei te ania tin an zir chian na thil om le hriat ve me ta thaka ti chu accident thlen hun kha an han chui le ta data tang khanin tlai lampang dar thum dar lia tanga hemi dariat in kara hianin 60 to 70% accident hi thlengani chu wang chonin evening period a hianin driver te tan chuanin kan lo film khur viau mai hi lo ngai hi lo nia mi hring kan lo in thla da wang nge ni ka helowa kan accident tam zo hi khati hun lai thil thleng te kha ani thu kha report hian a soi lang bokani kat na hun kan mang do na nga kan association atanga shoi tu truck owners association atanga ron kal ano mo how to de tipper owner association tite pickup owner association hetain ron so se ko ngayon oh 1 2 3 oh so di nga kan lo mem tihan tero te ka thawla yanin par ve ve teo be khat arwal khan la ve ve ulo mo well 1 2 3 kaman lo mem khanin top mai hai boi pui tu te khan lo boi pui mai se kan ai vek don ne ti chuanin tuna chuanin zai lo wan kal lenga siam pui ral te han so banga station so mai kut beng ni lo wang Hello. Lo giải Peru à? chuanin nitina kan chief guest sinaron soikhania driver monitoring system kan tia DMS kha hei motor zong a hian lom don lawa trial kan nei chin dona chu Ultra T18 kan tia trial version aron chuak dona chuanin driver hei nichin fleet days kan ti khana thun zom vek don thawani driver kha alo muthua mo kongpuya en lo chuanin alo kuna mo alo muthu dowa khatenga omani chuanin
cabin a khan alert omanga anei tu phone a alert om bokang kha anei tu tan po a motor a him lawani ti kha senghal dona driver alert om chuanin ka driver hi nga tinge kan phone ange tin khateng khanin olsam takin drive accident tam tak kha he thil hianin kan pumpel thei don ani puma puya kan lo me ole tuna chuanin northeast kan service lama kan ho tupa wenhian hun miron man puya kan CSM pu druba saikai kan somanga saikia sorry. Okay, right now we'll call upon our CSM, Mr. Druba Saikia. Since some of has covered already what is FOTA, what is cruise control, I'd like to give some 6 major difference we have done in BS6 phase 2. Okay, now what is we have increased the servicing time for all these BS6 phase 2 vehicles, and if you have understand the earlier that service schedule was around 20,000. Now it has been increased to 40,000, and no need to replace any rear axle oil in the second servicing time. During second service, no need to replace any rear axle oil. We have increased and changed the oil category in BS6 phase 2 vehicles. Vena kan launch stock 1923. Signa 1923 review na hun kan nga medium and heavy commercial vehicle kan dealer sales manager P Zothan Pari kan some masalama khan metar somle achan ve body in company khana ron duang ania ma se ai phase 2 ero hi chuanin customer te du than thei turin metar som pakhat le metar som panin aron duang chwa ka hi customer ke tan enge lok le zwala le thai ei zong te tan ham thatna na sa tak aron thlen kan be se ya ti chuanin phase 2 a hianin motor din mun tlem han tar langila a gear position hi in nai te in ron siam to a motor te tluk hiala enge gear thak nuam ang khan koi chong ngai lo wang tur khanin a gear kha te reu te in nai te khan aron siam thar to a tin apanina silencer mounting hi ama khanin pakhat income chho thin ania tuna yanin panin rin takin aron income to a simpui ral te kan som le kut peng in lo lom le ole simpui ral te kan lo me thu lo om do mai kha kan tonga pu ma puyan 612 le 712 a that na te le man chang kan tu ten sei tak tak chu customer kan nei ngal ani o me I ngau palam panga changin soron kal wang wanga I hela ma hian ong kal se ti chuan an lein po se chungi kan zorom ka pu I ming minau shit thengem Lel mon puya ngau pa ni le he 612 hi enge lo mu dan Dan tiếng ta khen chúa đâu motor chatak tu rai ngai ya chatura cho kan ngai alo mo me tuang tu in lo khalanga I in chung ka tan po man som na ni ngai kan be se ni ole kan pu te karon so se
thà lang nó tên hết lại hiện này là cái chú cái lang về đâu mấy anh cái trong cái nấu này anh đi
siempre ral te kan lo me ole khati zong kha voina kan program man thei te chu ania ti chu ani kan zawain cho kha ai vek tur ania e voinia kan hun miron man pui tu te zong zong chunga lom thu kan soya voina ta program ta signa le SK 612 le 712 launching program kazun mangve thea anuam khop mai ta zai thiam ten zai thiam zai pia lama traffic SP thu soi thadeu mai kan gai thei boka ati zia khop mai vein chu anuam ka ti helai mun hi anuam boxia ei program te zo to tuna chuan lai cho ei ani top mai ni aman lai tak ani boka kepo cho kai ve ngalang milo thlir saka wangin in zawain bye bye ve kule